रक्षामंत्र्यान गोंयांत वा दिल्लीत बसून उत्सव मनोवचो न्हय. भारतीय जवान आतंकवाद्यांकडेन जे तरेन झुजता ते थंय वचून लागींच्यान पळोवचें. उत्सव सुवाळो मनोवन देशाचें चित्र दुसऱ्या देशांमुखार खालावचें न्हय, अशें कुडतरीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सांगलां. आयडेक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. Confidently we are making statements, we are making programs to felicitate the people. What does it look? The impression what the other countries will say, that looks like either there was I don't know whether what was there in between, but certainly things what are to be read is that there is some sort of gochi that been going on by this fellow Manoj Parrikar as a defense minister. Defense minister आता हे कित्याक करपा जाय फेलिसिटेशन ते बट लोक मताय थिंगा. I remember Modi had made a statement that so many people are dying on the borders and we are celebrating in Delhi. Today if Manoj Parrikar wants to do something, he has to go to the border and remain with them as a defense minister. Go to the bunker and sit inside. And if he doesn't do it, and if he wants, I am coming with him, let's go. Both of us will go and sit there for one night, and that we will call felicitation of Manoj Parrikar inside. Come on. Both of us, दोगांय तेंगे परिस्थिती कितें, तेंक बडे उदक ना, जेवण ना सारकें, तेंक बडे ब्लँकेट ना सारकें, त्या ब्लँकेटा वास मारता. देर आर रायट्स अप ऑन व्हॉट्सॲपाचेर आमी मेन धाडटाय ती आयकूं येता. लेट अस असेस द सिच्युएशन देर. तेंक बरी हेल्थ दिया, बरी कंडिशन दिया, आनी मागीर आमी सेलिब्रेट करुया. मागीर आमी दोगांय बरोबर सेलिब्रेट करुया. सो ना दोगांय एकमेका गोडी मारना. ना दोगांय एकमेका गोडी मारपा ना आमी, कित्याक दोगांय आमी इंडियन. तशें कांय ना, दोगांय गोंयकार आमी, दोगांय इंडियन, कांय ना. वी वील फायट फॉर द कंट्री एंड वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री.